yikoreye umusa raburemere cyane twambikwa kamba ry'amahoro wambika ikamba mawakubw'ibyaha byanje. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana tubaha ikaze mwebwe mudahengeje nyakudukurikirana. Iyi ni Tarisisi Hope Ministry TV, ikiganiro cyo guhimbaza no gutazirana umwanya mwiza abatari bake bariko barabona ikiganza c'Imana, bariko barabona ineza y'Imana, abatari bake baradushingira naye ko bariko barafashwa biciye muri zino ndirimbo zitandukanye, aho tuba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye. Turabatumirira abaririmbyi Imana yahaye izo ngabirano kugira ngo zize namwe zibafashe murushirize kumererwa neza aho muherereye mu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Uyu munsi rero nagiriwe ubuntu n'Imana, nakira umukozi w'Imana muramubona hano imbere, ndamwakira turamutse agira kanatwidondora. Ndibaza yuko mwamaheruka kera mu nyubako za Tarisisi Hope Ministry TV, ariko ndizera ko tugiye kugirana ibihe byiza muri kano kanya keza ko guhimbaza Imana no gutazira. Kaze tukuramutse mutumire wacu. Shalom shalom. Shalom. Ndabagumbiriye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amazina ni Nanatu Vabye ko bari baragibagiye. Bakunda gutazira nanasi. Warigeze guca hano? Ego. Warigeze no gukorera hano? Cyane. Je nibatse ko no uje ico bita ngo njenje. Ntagisubira inyuma rero. Oho, asa. Kandi nje shushe. Nokuri? Yego. Buhinga amavuta n'ubumenyi byari yongeye. Ni kwafe shasha. Yesu Kristo. Byiza cyane. Nuko tuguha ikaze muri zino nyubako za Tarisisi Hope Ministry TV mu kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Murakoze cyane. Asante sana. Nawe uraba umutumire wacu mu kutwandikira muri commentaire kutubwira ukuntu kino kiganiro kiguhezagira, zino ndirimbo ukuntu ziguhezagira. Uyu munsi rero singomba kubatevya, kuri mikro ndi nyene nitwa Prote, turakingiwe gomvye nyite Mr Poro, birumvikana je turazinanye, turamana, tuzohorana, tuzogumana, tuzosazana no mwijuru tuzojana, mutampitanye nzobahitana. Nuko kano kanya rero ngomba gakoresha, reka ndagahe nanasi tuba bien bagiye kuturongora muri uyu mwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Ikaze. Uruwigitangaza ye aho mwijuru barabiyamya, ikuzonishimwe n'ivy'umwana w'Imana. Uruwigitangaza ye aho mwijuru barabiyamya bati, ikuzonishimwe n'ivy'umwana w'Imana. Kuko ariwe washoboye gucungura Imana Data wa twese, ubwoko bw'abami n'abatambura, wiremeye ubwoko buwe, ishaka rimuri amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambura, wiremeye ubwoko buwe, ishaka rimuri amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambura. Uruwigitangaza we, uruwigitangaza Yesu, abo mwijuru barabiyamya bati, ikuzonishimwe n'ivy'umwana w'Intama. Kuko ariwe washoboye, kuko ariwe washoboye
gucungura Imana Data wa twese abo mu miryango n'indimi zose zo wiremeye ubwoko ishagari muri amaraso ye ubwoko bw'abami n'abatambyi biyora ni n'umunyamibabaro usa n'uwamenye intimba ntagikundira afite abantu b'ibibabazo ni n'ijambo wahozeho yarimo arangazo gukiza ntare yo mu muryango wa Yuda mutabazi w'isi yose icyo yangambiriye n'umunsi wo guhorera w'izigo dore n'umwaka wo gucungura abantu none uratashe uruwigitangaza we uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama kuko ari we washoboye gucungura Imana Data wa twese ubwoko we nukuri Imana we wiremeye ubwoko bumwe ubwoko ishagari muri amaraso ye abo mu miryango n'indimi turagushima Mwana Marayika n'amaza ninde waba muri gitabo Yesu umwana w'intama aritangara Marayika n'amaza ati ninde waba muri gitabo Yesu umwana w'Imana aritangara mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange aheraho bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutwari n'imbaraga no guhimbaza n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'Iteka mw'ijuru babibonye batangazwa n'ubwo bwitange baheraho bafata inanga zabo bararirimba bati icyubahiro n'ubutwari n'imbaraga no guhimbaza n'ibyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'Iteka turi hano natwe tubihamya kuri w'igitangaza Yesu ibikorwa by'intoke zawe nibyo bitwemeza neza kuri w'igitangaza niwe wemeye utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo atange ubugingo bwiwe hanyuma natwe duheze turonke ubugingo busagutse haleluya uruwigitangaza natwe se uruwigitangaza Yesu abo mw'ijuru barabihamya bati
ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama. turasubiramo kandi uri w'igitangaza Yesu, abo mu ijuru baragihamya. ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungura Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. kuko ari we washoboye, dusubiremo, kuko ari we washoboye gucungura Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose. wiremeye ubwoko ishanga muri amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi be. basubiramo, turashobora gusubiramo. wiremeye ubwoko ishanga muri amaraso, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora. uri umwami warazutse mu bapfuye mwana, reka indimi zose zize zature, wowe umwami w'abami utugirira neza. haleluya. n'umwami yarazutse mu bapfuye, n'umwami indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami. yarazutse mu bapfuye, n'umwami ibosataya. indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami. turashobora kuririmba twese, n'umwami we, n'umwami, n'umwami w'abami, n'umwami yarazutse mu bapfuye, n'umwami indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami. indimi zose zize zature ko Yesu ari umwami. abakimenga
n'inkumi abatama n'abatamakazi tuvuge ko yasarurumya ibihumeka byose yadukuye muri wa mwijima yonegereje umugabo witwa Yesu icyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara ashaka gufasha iyo ntegereje umugabo witwa Yesu ibyo yankoreye ni byinshi cyane nahera mu gito ndobukira sinabimara nari mu byaha nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nk'uyumuma Yesu araza ati ngwino mwana nkunda urure nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu byaha biteye isoni uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nk'uyumuma Yesu araza ati mwana nkunda kuruhure subiza amaso inyuma ibuka Imana yagusanze ibuka cagihe muri wa mwana ibuka cagihe wari unyotewe ibuka cagihe wagenda gusa cagihe utarufise ico wambara hindukiza amaso yawe usubire urabe wibuka Imana yagukuye muri vya bindi nyene muri ka kabore wese umubwire ngo yikoreye umusa raburemere cyane tuambikwa kamba jamaho wambika ikamba rya mawakubwivya vyanje wakubisingoni ategwa icumu ni Yesu we yarambohoye nari mu mwijima ukabije Yesu aramurikira nari mu mwanda uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nk'uyumuma Yesu araza ati
haleluya anamuna urure nari mumwijima ukabije Yesu aramurikira nari mumwana uteye isoni Yesu ankuramo nari ndushe nguyu muma Yesu araza ati mwana nkunda urure haleluya niba hari ibyo Imana yagukorera urashobora kumukomera amashyi kuko uwo mwami w'abami ni izina riruta ayandi mazina yose izina twabonye ridukiza twabonye ridutabara cagiye mu magorwa mu marushwa twabonye ridukura muri bya bindi nawe ndazi neza ko hari ibyo yagukoreye iryo zina nyene turi kuririmba iryo zina nyene turi kuvuga niryo ritugaburira niryo rikituzigamye niryo ryagukuye muri bwa bugaragwa iryo zina rirahamba iryo zina rirakwiriye ntawuhwanye n'uwo mwami w'abami ntawusa nawe Yesu we nimumve mbabwire iby'izina rimwe n'izina ry'umucunguzi Yesu kamari mibaba izina riryoshe izina rirori ndushi werushe rikamari mibaba ari maragahinda riryoshe rirori ndushi rikamari mibabaro haleluya nukuri uwo mwami w'abamara mari mibabaro naramubona sinzi nawe ko hari ibyo wamubonyemo ako je ndi hano ndabihamya uwo mwami yahozeho muri bya bihe n'uyu munsi aracakora nubwo wowe ubwisugereje
nubwo woba ubona tanzira menya ko uwo mwami akiriho kandi agikora. Uwo mwami yahozeho uko yararejo n'uyu munsi ni kwari. Washaka gukoma amashi yawe buje washaka gutambira Imana yawe aho uri buke gusa. Wana
gukora amahoro numva amagambo yanda numva amagambo yanda ataba menshi Imana gukora amahoro mutima wanje nawe ukimatima unezerwe kukunda amahoro numva amagambo yawe numva amagambo yanda ataba menshi mutima wanje unezerwe kukunda amahoro numva amagambo yawe numva amagambo yanda ataba menshi murakoze cyane muhezagirwe amen nana tugushimire murakoze namwe wakoze kwitaba umutumiro wacu haleluya kandi wakoze gutumira ko tuzogumana murakoze turahezagiwe ku bwawe amina kandi n'abadukurikiranye barahezagiwe haleluya ko byahoze hambere nibihore ko n'ubu tugeze iteka ryose amen turabashimiye ko mwadukurikiranye umwanya wacu wo guhimbaza no gutazira uyu munsi tugarukirije hano ariko ibindi biganiro biracabandanya mugumane natwe tuzosubira naho ubutaha bye bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen